sapenin ka YouTube family member ho zo si na bon chawin ka channel ka hilim kidovin chule buina za chum zi in dai bang ta in video ka sim zo zi po in hi zi chun ho zo nei he thim ding ovin zong ka hindi mo ven hi chule tu ni kho a hi topic poi mo ta ka hin sai ding a hi in hi chu ipi hamiti le stomach ulcer gilpi pat hi ipizia ham chule gilpi pat nei ho in ane loading over pha ne le don ho som la ka hin sai ding hi chu hi a chai chan gai na vet na hi le nang zong nang ma le nang ma ne ke vet kol thai di hi zi chun video hi a chai chan gai hin ve chi ding in zong ka hin ti mo ve na hi chule stomach ulcer hi athlang pi in gastric ulcer ti in zong a ke in hi athlang pi a anat da ni hi le idip sading chule idip la hi na zi ding ilai mu chung la zong hi na zi ding chule ilai mu nui la ho zong hi hung na zi ding a hi hi chung chona chu pha sam nat ki ti ho zong hi ke nei ding ingong la nat ki ti ho zong hi hi chi gilpi pat ho zi hin a nom zi in a hi alang pe stomach ulcer hi 70% ho hi H pylori helicobacter pylori bacteria isunga hi chi pa hin a hin sim do zi a hi ama hin igil zang abula ki patna a chai chana hi ama hin alain ki kai hola a ho a hin vu hom zi pha le hin hung pom zi a hi cha ko na chu igil ho hi hung na zi a chule gil pat ki ti ho hi ke nei zi a hi chule hi chi bacteria a hoi lo helicobacter pylori chun igil sang le igil pi sung langa alain ki kai a kenot ho ho a hin vu ti nga hele chun hi cha ko na chu igil sung lang ho hi hung pom do zi a hiting le chun anat ho hi i thu lal zi over chule mi tam ta hin pen killer na thu ol na dinga vet sa na chu NSAIDs chule ibuprofen aspirin naproxen adang dang ho hi choi hin de te nga hele hin hi cha ko na chu hi chi stomach ulcer ki ti zong hi ahung na si thai zi in a hi chule hi chung chona chu ni si a ine idon ova kon zong hin gilpi pat hi a no me na hi ve sa na mi kha chun refined foods ho bread chule chini hat na soda hat na biscuit chule adang dang ho hi ani zinga adon zinga hi zong le hi chun awai sung langa chu gilpi pat hi a hin sim do thai kit a hi sa san hi ya chule a thau tam ho hi hani loading hi cho hi gilpi pat ho ding in a hoi po in a hi red meat hi ipi saina ha mi ti lai ho pawa hi sa a phe san ho ho ki saina hi in sap de ho hin sa hi za ni in a khano ve na hi hi chu red meat to white meat in a khano ve na hi red meat ho chu ipi ha mi ti le sa yat phale a phe san bong sa chule kel sa vo sa ki ti ho a hi in white meat ho chu ipi ha mi ti le a sa va to sa ki ti ho kho amo kho asa kho akangu ve na hi chule hi chi gilpi pat stomach ulcer nei ho dinga hi sa asan ho hi apha po ina hi ipisi ne mi ti le amo hi thau atam zi a chu chule amo hin protein tam ta anai zi uwa chu oi sunga hi ahung min na ding phat ho atam zi in oi sunga am ho hi ahung min na dinga hi isunga hi acid zong hi tam pita ngai cha hi ja chu i oi sung igil pi ho hin ama hin acid tam pita hi a hin pi do ji ja chu hi cha ko na chu isunga hi acid hong hat wal ti ngai le hin gilpi pa ki ti hoi a nomin chule sungnat ki ti ho hi asim do nom si in hi hi ja chu sadu mi na hi hi le a hi thai chana red meat ki ti sa a thau tam na sa san ki ti lampang hi na hani loading in na nga dinga sungdam thaina hi sa na du a hi zong le i ham ti a na ni nom tan ta na hi zong le white meat ve sa na a sa va to sa ki ti ho zo ho na ni zo ding in na nga ding in a phai in hi azi chu amo a ho a thau a hlomin sunga dinga zong digestion zong bai ta hi zi a chu sadumi ho ding in hi cho zo hi ki hlan zo dio win zong i dai sa ovin hi ani na chu hi le zu a hi in zu hi za chum chum a umin hi itabang zu hi zong le ama hi I don ti nga hi le isung langa hi stomach lining akiti ena hi igilpi le igil jang sung langa alai laina ke kai chule akenot pa kho ama hin aka si zia hicha ko na chu sung sat chule sungnat abale gilpi pat kiti ho hi ama hin a hin sim do zia sungnat hin sata a hin su sang a hi zia chu na sungdam thaiding na daya hi le zu hi a hi thai chana na don loading in zong ta sa dam thaina hi ti zong chu isai beno mo hi
athum na chu hi le tomato based products ho hi in hi chu ipisai na hami ti le tomato me thu a ko na hong kisim do ne le cha ho hi gilpi pat nei ho ding in aphapo in hi cho chu ipi hami ti le tomato sauce tomato paste tomato juice kiti ho hi cho aphat law na chu pi hami ti le am ho a hi pH hi ipisai na hami ti le potential of hydrogen ti na hi in hi chi hi acid athu pa measurement ball na pa ho hi in hi chi tomato a hi pH 4.6 ama hi a umin chuting le chule ama hi a nature momonga jong acid tam nei hi in hi chi hi ine ting ova hi le acid tam hi ja chu oisung ama hin anat na jong asim be a chule gilpi pa nei hodinga jong hi ama hin igilpi hin sata jong anat be sa the hi ja chu tomato jong hi gilpi pa nei na ha le a hi thechana nani loading in jong sungdam na a hi alina chu hi le citrus fruits and juice citrus fruits ititinga le hin thaiga lampanga acid athu tamna vesa na champra chule grape adang dang ho vesa na a am ho in pH potential of hydrogen am ho hi chi thaiga a hi acid asandan atena over chun grapes a hin pH hi 3.38 a umin chule lime a hin pH hi 2.40 a umin chule lemon a hin pH hi 2.30 a umin chule orange hi citrus fruit family la a hi pH a hlompen a hi in hin la ama hin 4.35 anayin a hi chule tangerine hin pH hi 3.90 anayin chule kamkwat hin pH 3.95 anayin a hi hi cho hi epca gilpi adinga phalau ham ita hele am ho hi acid tam athu tam hi ja chu ine tingova hi le igilpi pat pa kho amokhon anasi sa thai sungna na dinga jong hi anan na nasi the hi ja chu hi cho hi do le jong lew han atui hi han lang athai ga hi jong le a hi thai chana ini alova chule idon loading ovin jong apha ina hi anga na chu hi le coffee a hi lawai le caffeinated caffeine zaw na ho zo si hi gilpi pa nei hoding in zong don loading in apha ina hi azi chu coffee zaw na hi ini a idon tinga hele ama hin acid athu pa hu tamta hin sim do ji in hi cha ko na chu igilpi le isunglang igil zanglanga alain ke kai pa kho ama hin a hin ka si na a hin so si ji hi chung chona chu bacteria sunga hoilo helicobacter pylori jong kho ama hin sata a hin su ha ji hi aji chu epizena mitia hile coffee product kiti pau pawa hi caffeine sa ho hi in hi cho hi sunga dinga dam thaina a hi lo ji a chu oi sungdam ding i dei over hile coffee chule caffeine zauna ki ti ho hi idul he bangova ini lova chule idon loading ovin zong ai hodinga ta sa dam thaina a hi ti pa chu i heading ovin a phai na hi agup na chu hi le ne le cha atha lampang ho hi a hi thai chana ini lodiu chule ini i cha la wa zong i ha la loading ovin zong a phai na hi hi cho so pi hamiti le can pepper mustard seed an kamu chule black pepper chili powder kiti ho hi gilpi pat naile peptic ulcer nei ho dingin oi sunga dam theina a hi poi asagina chu hi le chocolates chule bongnoi lampang ho hi gilpi pat nei ho dingin ne le cha pha a hi poi in hi aji chu chocolate na hi cocoa kiti azaw ji a chu hi chi ine tinga hile ama hin isunga acid ho asu sang ji a lol sat deep sat kiti ho gilpi pa jong hi asu sanga bongnoi jong hi isunga acid hi asu sang ji a hi again na a chun berry chep hin igilpi langa acid pa hi ama hin a hin su sang ji a hi in chole study sa saina over chun berry chep hin oi sung langa acid su sang kyu hi lawa ama hin bicarbonate production jong hi na sata a asu hloma chuting le oi sung langa anang umpa jong hi ama hin hata a asu boiji a hi in hi cha kona chu igilpi hi na si a chule stomach ulcer kiti hi na sata a na jong hi ama hin a ho si sa ji a hi
ako na chu a hi le lungim lungkham zong hin stoma ulcer zong hi na sata in asu sangi na hi mi kha chu pha so ta lungim lungkhama om tinga hi le hi chun agil sung langa mucus layer kiti anang umpa khu asu hlom ji a chule acid level zong hi pH 1 to 3 chana hi ahung santi nga hi le Gilpi la igil jang avun ho khu hung pa ji a hi cha ko na chu Gilpi pat kiti ho hi a hin sim do nom ji na hi chiwa ko na imodo thayo chu stoma ulcer kiti hi ne le cha a ko na bo a hi pon chule ilungim ilungkham ho jong hi ikitu tangova iki control lova hi le Gilpi zong hi na sata apa na stoma ulcer hi khosi thai hi ti zong hi I heno anga yin hi asom na chu hi le salty foods ne le cha chi hat na ho hi Gilpi pat nei ho dingin aphapo in hi azi chu ipisi na mi ti hi le hi cho hi ne tinga hi le Helicobacter pylori bacteria hi na sata ama hin asu sang ji a chuting le hi cha ko na chu Gilpi pat na zong hi asim do be thai chule ne le cha ini lo dio ho chu iphami ti hi le thawa ki keng chule pickles olives chule fermented vegetables ve sa na kimchi kiti ho a ke koi ning ho chule chi ha ta ta ke tha a ke koi ji ho ho hi cho hin oi sunga Gilpi pat hi na sata in asu sang ji in hi asom la khatna chu hi le processed meat a hi in ve sa na a bacon ham sausage salami corned beef jerky hot dogs lunch meats canned meat chule mortadella kiti ho hi amho a hi harmful chemical ta sa adinga aphalau zaw a hi in hi cho hi ai ho in ini sangova bazala sa athing sana ki zo pa zo ho iki cho wa ini dingovin apha ina hi azi cho amho a hi sodium chloride so ta a ke koi thene dinga hi ki thla a hi in hi chun ini tingova hi le i oi sunglanga Helicobacter pylori hi amahin nasata a ahin khansa a chule hi cha ko na chu Gilpi pa zong hi ahin su sanga stoma ulcer hi hung so sang ji a hi ahile tunia dinga stoma ulcer chungchang hin sai thei chano chu hi chan chu hi hanlang video kit pha le stoma ulcer nei ho in ane dingowa pha ne le cha oi sungdam na ding ho ka hin sai ding a hi in hi tabang video ho chona mono ma hi le ka channel hi subscribe na bol nai lawai le subscribe ana bolin lang notification bell icon zong on sa hin koi chi ding in zong ka hin ti mo pe na hi chule hi chi video hi na vet na na phat chom pi hai le mi dang in zong a vet na a phat chom pi adam na anei theina ding in share ana bol chi ding in zong ka hin ti mo pe na hi dunia ka channel hin bi ho zo si na chung che ba ke pa tho ka hin sayin na na mon chi ba anadam sel tawin